Samuel bafethu bengicela bafethu nihambeni lapha ku YouTube nayibona le nto le. Manifika lapha ku YouTube nifike nisearch bafethu lapha Vk's Iqhawe mekunzima bafethu. Ingoma emndiyidrophile lapha yana bafethu imeleni ngiyacela bafethu ngicela namba no stream bafethu ningisupporteni bafethu nayibona le nto le. Nami ngizokwazi nenzela icontent imonzo nazo nenzela umculo mo bafethu nayibona le nto le. Simengicela nami no stream la ngoma bafethu bana ngikhuluma ngami bafethu lapha ngisuka khona background yami. Ngizembe la ngikwanje kwenzakaleni ngizembe lana bafethu nayibona lento le simecela nami support ulova bafethu supporteni bafethu ngiyayithanda and supporteni bafethu uzombeka nami kumele ngifike khona yayibona lento le so bafethu mengicela bafethu nami bafethu no streamer la ngoma bafethu yabo ikhona lapha ku YouTube lapha ufike nje usearch Vk's Iqhawe mekunzima uzoyibona bafethu yabo izovela lapha yana and then uyidlale ngithanda ichorus yakhona bafethu because that chorus ngiyenze bafethu ngifila ish and low. Anyway bafethu ngicela bafethu ngicela mina support bafethu it's out there iphumile ku YouTube and then ningitshele ukuthi nicabangani lapha kuyo ingoma kuma comment and subscribe bafethu yabo yanenze sure bafethu elami channel bafethu ine 7,000 followers on YouTube bafethu nayibona le nto le ningalinge nithatheke amanye ama channel angekho channel lami na 7,000 followers ilona ke le nale ngoma le ngiyacela bafethu ngicela support bafethu Vk's is out wayase